Koblech pun perlok ba pidang page berkesan ke channel. Hagani ke video ngan betai speech pangkowe ke film langkot ke balai kateng. Noodles. Bat ke story cok ke film ini ino ya kawe ke beriu ko beduk ta sam hado kata-kata. Hendra kawe ke singkat ba kadang yam nak benta ke jingduk jongka. Tikum ta kala syam ban baki umat ki bajau no ka ki kalalong ban chao noodle. Palman la kapor ke ni ke beriu menta kala dino ino noodle. Bagi customer jongka ro barok kis tenat bat bang mahai auto noodle. Te perlok bangin tip barok ke ni story. Aling ini page pers ngap hadu bokot cok di video. Habas tanah konco ke film video ino ya kawe ke beriu ko pedang ya surok. Kini ke beriu la ilong kum bakala samsi bahak ta kopor. Pakum ta kini ke beriu kala ya no hawe udeng upadan habrut cong kata surok. Barang ni kala yang sipor handa ingem tipat bak e gejing mu congka. Hadin na tapat kini ke beriu kala lit nyo kawe kedukan bakan tit ay gejing bam. Ti anda kala dep no ban simboro ay kitiar ke badan kam congka. Handa anda kala mut pat ban siu ke pisah. Kalau siam penban bak pisah joka kam kot setiap bantit ya kita kitiar. Tikum tak kalebo ne kadut bar kala sim tangkan dia di kitiar. Hadin bak ni keberu pat kala lain si jing jongka. Tiang ni kala siam na ekopi ketemen ka padiru ke para marjan jongki. Kini keberu mentah kala stang na menyerap ya kini ketemen bakan rung no spok ki jing. Baradin na tapat ngilu yang kini keberu bermakaru kala lain no spok ki jing jongka. Barang ni yo ino bak ni keberu kodon yo wiuk su ubah ke item sem hadu kata-kata. Tiadin katukan nipat kini keberu kalau syong lah kaben. Barang ni kelas tang nomor perkat ya kejing duk jongka. Berkelas tang nomor yam bagi jing samsi namar bakam syomlah syuban penbiang ya lade. Tiada kini kepor kejing dia ke berpelah do kata-kata kalau dia kini keberu. Barang ni kelas syam penban balhab uwe nodel lah kata kaben ke baka syong. Kini keberu ke banakong kadang perkat bau hab nolor jong kesat. Hendai anda kalau pecah drongkam syom yo i setia. Tiada bentar kalau persang nomor yam susu barang ni kelas syam. Baru tahu nodel lahab nonaki umat jongka. Kini keberu mentah kalau stang laban mat yo new nodel. Tiang ni kalau syam bau tau nodel ulang babang baru pelah do kata-kata. Kini keberu mentah kalau stang laban yo buit kalau ong bakan le nada kini keplan. Barang ni kalau stang susu ban yam bar kalau pelang sipun bahayo tau nodel. Tiada nata kalau le ban ayo tu nodel ha ke para marjan jongka. Bakan mat ikejing bang jong o. Kini ke para marjan jongka ru kalau iro bahayo tau nodel. Bakal ong rika badang mentah kayo singaw ya kejing bang jong nodel bahado kata-kata. Mentah kini keberu kalau yuk buat susu kalau ong bakan seng nada kedukan. Kenang bakan dia uni nodal berbakan yoro sibun bah kepisah. Tekum tak setiap ko bobot kini keberu ru kalau lek sya kum ta. Baru keberu kalau lek ban sim le otau nodal. Bar kini keberu ru kila iro bah otau nodal kil ong bakim suyo nodal kum une. Bar barok kita keberu kila ilap kana bahas pang otau nodal lo babang hado kata-kata. Kini keberu ru hadin bawa nodal lo stang no ban lut. Tekum tak kalau lek nak cakap kendong bar kalau stang susu ban yam. Bar uni nodal so stang sedang su bandam. Baradin bakal ada bandi baru kata keski. Tikum tak kala lek pai ban sying bat kala syam do bakal yo sipun bah kepisah. Kini keberu mentah kala stang bat kemen barkam syam kuslai syukum hake por mensua. Andai kita kecing kemen jong kakim syam lene Islam setia. Ba mentah kecing karu kala stang ban wan. Namar buat leraka persang ban yam ro ki umat jong kakim syam lami setia. Baru tahu nodel ro syam lami su naki kemat jongka. Tiadin tapat kini keberu kala stang na berkat dak we pat keboy. Kini keberu kelas tanah berpenbesau ya dia berbukan stang hirup ban yam. Berkini kebut jongkaro kam semlongkam setia namar bakam semlak suban yam. Berki umat jongkaro kim semlami syu. Tukum tak kini keberu kalau persang susu ban pik nak dah kisah movie. Henry kini rup kim longkam setia ika. Hadin tapat kini keberu kalau le nak dah kawe pat kebut. Kalau stang ban yelam yuk su jongka sekawe ke kalau. Tiang ni kalau ino ini yuk su bi taman sim jongka. Para kecingmu jongka ba anda kalau temang biang yuk su. Tementakan stang nak ban sausi berkan stang hirup ban yam. Kat ba kini keberu pat kadang lek pai nak siyeng. Tikum tak kini ke kam jongka kal stang sisa ban seso. Namar ba mentah kal stang ban sausi bar sausun bai ukso jongka. Tikum tak ki umat jongka ru kal stang ban jauh bat unodel ru stang nak ban mi nak ki umat jongka. Tementa kini keberu kal yo susu ban di biang yo nodel. Barakata ke sengiru keberu kil poi sipun wa ban ted yo ta nodel. Bakal nang jor susu ban yo ke jingiro. Bakal yo ru kum bakal yo sipun ba ke pisah kata ke sengi. Anda kini keberu pat kalau poi biasa yang. Dia mentah kali yo no ya kafe ke phone call na uwe pat obreu. Uni obreu pat ulong ika bakan lek dino yo nodel jongka haki rostran jong o. Bakan ni keberu lo mentah kalau ban lek jing ong jong ni obreu. Dia kawe pat kesing kini keberu per armut mentah kil stang ban di yo to nodel. Berakata ke restoran jong oro kini keberu ke lebang maban bam yo nodel jong o. Par mentah uni obreu lo nanang kemen berlongit je bun yo sipun bagi customer. Ulele na pan aku beli swaya kini keberu. Namar kijing le jongka kila penhek sibun bagi bisnes jongo. Gila ipat sekali keberu mentau nodel jongka ul stang nak ban lut. Ti kijing yam jongka ro kam samla suban yam bala dak persang ban page untuk seu jongka.
Henry hang ni anda kalapik biang kedur jong tuk temen kapaderu kapara marjan jongka. Kini kebru mentah kalastana ban yam namar ke isne palat ika. Henry ngim tipat babale bagi isne ya kenik temen. Bat ngilengit be bakaladon kadau bakalade ban le kenik temen. Kung bakalade ban le uksu jongka. Bakum ta kenik kebru ru kalastang ban jauh ki umat. Bat unodel ru lemi pun mani ki kemat jongka. Kalala iru ban pendap baro kata ke restoran kata kesngi. Barang ning letip ba kini kebru mentah kaladu no baro ke beij beton jongka. Kalau du yuk seu jongka bakal du yuk para marjan jongka. Tika film ru kulkun no hang nehi. Para lok lada pisang tanat di kini ke story langkot. Sampai share bar subscribe do kita gedang temai kini ke channel. Ko bless you bon.